الباب الخامس عشر دمبغال سابوجي وبانغال صلاة الكسوف no yewta en fi weñu nange si nange weñi ko honɗum fawi en waɗugol ko daragol hawo yi ko kaari woni mayde ka ko honɗum ko ɗum wonɗen natande. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال إن كسفت الشمس نانge weñuno على عهد رسول الله jamanu ne laaɗo yawma mata ibrahima ñande ibrahima mayno ɓiɗɗo maɓɓe on ɓiɗɗo maɓɓe gorko tosoko on ka worɓe tolajo on ka worɓe ñande on mayno nange weñi fa qala nasimɓe ɓen dari modifi kisan ɓe wi he in kasafati shamsu nange weñani limawti ibrahima saabu ko ma ibrahima maayi kon nelaɗo ɓa humpitike ɗum fa qala rasulullah nelaɗo allah jaabi ɓe acce inna shamsa wal qamara nangen e lewru ngon ayatani ko mandeji ɗiɗi min ayatillahi jeeyaɗi e mandeji allah la yankisifani kasifani ɗi weñanta limawti adin mayde personne wala li hayati wona gurdam personne fa ida ra'aytuma son yiɗi ɗiɗi weñi haray ko yon andu Allah monike fewndo ɗon Allah tikkani on bonnimo fadu ullah ko yon toro Allah tuubo rutto ɗon wa sallu julon hatta tan kashifa ha ko weñi kon hunco iwa muttafaqun alayhi wa fi riwayat al-bukhari hatta tan jali ha feeña aligo ha yasiki laaɓa hen to si tawi woni nange weñanali fi mayde ɓiɗɗo ne laaɗo ibrahima taw si arasi ko mayde seko toure ma lansana konte ma mayde goɗɗo go nange weñirta laaɓadan nange si weñima si nange howi ko jeeyaɗum e mandeji Allah koyo en andu he awa Allah waɗama ko welalimo ko ɗum waɗi so siñali goɗɗum waɗen du'a istighfar. walil bukhari min hadis abi bakr ne laaɗo maki so yiiɗi weñi fa sallu ko yo njul waɗu toro ɗon Allah hatta yaksifa ha o ittama bikum kon kon e mon. wan aishata radiyallahu ta'ala anha annabiya jahara ɓe feññino fi salatil kusuf e julde weñi nange e julde weñugo ɓe juuluno ɓe feññini na ko suuɗete ɓe feññini wano iidi feññinirante ɓe qira'ati jangi maɓɓe on konno noon ɗum ɗon juulirte eyno ɗo explication mum on no metti fi ha fa sallane laaɗo juuli arba raka'atin darɗe nayyi kono e nder ɗen darɗe nayyi no mari compliqué jente moƴƴa fi raka'atayn e nder darɗe ɗiɗi wo fa sallane laaɗo juuli arba raka'ati ruku'uji nayyi fi raka'atayn e nder darɗe ɗiɗi wa arba sajadatin e sujudeje nayyi ruku'uji nayyi sujudeje nayyi e nder darɗe ɗiɗi muttafaqun alayhi. en yiya joni ko honno explication mum. wa hada lafsu muslim wa fi riwayatin lahu fa ba'athana laaɗo immini munadiyan noddinowo on yunadi o noddini kono noon ɓaawo noddini ha o hewti kawigo hayya ala salati hayya ala al falah e qad qamati sala ɗon ko as-salatu jami'a julde moɓodirantede nani julde moɓodirantede nani as-salatu jami'a ko noon fi weñu nange noddinirte selli ka noddine kono na noddinirgo wano julde farila nde noddinirante. eno ɗo explication on wani ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala wi in khasafati shamsu nange weñuno ala ahdi rasulillahi fa salla ne laaɗo juuli do en andi nangen si weñi fewndo ne laaɗo ɓe imma toon ɓe juula ɗum yeddodiraka fa qama ɓe dari ɓaɓe habbiri takbiratul ihram qiyama darde tawilan juutunde nahawa telen embere min qira'ati surati bagara ko goɗɗo jangata suratu bagara ɗum fof ɓe dari ɗum holli ɓe darɗe no juuti summa raka refti ɓe waɗi ruku tawilan juutuɗo summa rafa refti ɓe ɓanti fa qama ɓe darti qiyaman darde kadi tawilan juutude andi ɓe iwi ka ruku'u ɓe ɓantike ɓe wi sami Allah liman hamida kono ɓe yahali sujudu ɓe dartike ɗon kadi ɓe fuɗɗitike jangi fa qama ɓe daritti ɗon kadi qiyaman darde ɗimmere tawilan juutunde wa huwa kono nde darde ɗo joni dunal qiyamil awali fotata e darande aranere nde wona darde dey ko darande nde darande joni fotata e darande aranere nde e nde darande ɗimmere ɗo ɗum ɗo fof ka darde aranere tumma raka arefti ɓe waɗi ɗon kadi ruku'u tawilan juutuɗo wa huwa kono o ruku'u ɗo duna ruku'il awal hewta ruku'u arano on ɗum ɗo fof ka darde wotere ni summa sajada refti ɓe yehi noon ɓe sujjoyi summa qama refti ɓe darti ka darde ɗimmere joni qiyaman darande tawilan juutunde wa huwa kono nde darande ɗo dunal qiyamil awwali toujours hewtitaki darande aranere nden summa raka ruku an tawila refti ɓe waɗi ruku'u juutuɗo wa huwa kono o ruku'u ɗo kadi duna ruku'il ula awwal fotata e ruku'u arano summa rafa'a refti ɓe ɓanti ka ruku'u fa qama ɓe darti kadi qiyaman tawilan darande juutunde wa huwa kono toujours dunal qiyamil awwal
nde darande ɗo kadi hewta darande arande nde summa raka ruku'an tawilan refti ɓe atti ruku'u juutuɗo o wakkuno toujours kadi duna ruku'il awwal oɗo kadi hewta ruku ara noon summa rafa rasahu refti ɓe ɓanti hoore maɓɓe nden summa sajada refti ɓe sujjoyi summan sorafa refti ɓe wayniti ɓe wonciti ɓe hooti gaynugol maɓɓe ɗum ɗo wagaduta jallati shams tawi nangen ko weñi kon iwi laaɓi hentike few fakataba nnasa ɓe hutubani yimɓe ɓen ɓe waajiɓe muttafaqun alayhi wa lafzu lil boukhari ko ni woni explication julde weñu nange bi mana ko muɓidirgol jama on naɓa ɓe ka teren ka iidi on juuleteɗon e leer kadi ka iidi on juuleteɗon habbira janga fatiha gayna waɗa simore juutunde yaha waɗa ruku juutina ara darto ƴettita jangin kono joni o jangata fatiha o janga ɗon kadi simore juutunde o arta o waɗa ruku woni rukuuji ɗiɗi o juutina o wiya sami allah liman hamida o ɓanto o yaha noon o sujjoya o juutina sujudeji ɗiɗi o ɓanto woni darde wotere rukuuji ɗiɗi sujuduji ɗiɗi o yimmo o watta ndeya darde ɗimmere hedditinde kadi wanno so gayni o waajo yimɓe ɓen seeɗa o hulɓina ɓe o hutubana ɓe ɓe wayno ko ni woni salatu weñu nangue musidɓe julɓe explication min abdoullahi kala komi wawi on waɗande kon wa fi riwayatili muslim sallane laaɗo allah o julno hina ka safati shamsu tumande nangue weñuno samani rakatin darɗe jeetati fi arba'i sajadatin sujudeje nayi yeyi ɗo explication ji buy kono explication maɗuɗen addude ɗa ko on ɗon ɓuuri hawrude e sawaba aray mi yamiri on min abdoullahi kala mandi tagol on ɗon gollitira on ɗon kono noon en yiya ɗo riwayaji buy wan ali radiallahu taala an yettama senna ali misla dalika kankadi mo sifi sifa ɗum ɗo wala huno wodanima an jabir radiallahu taala an wonde sollane laaɗo julno sitta rakatin darɗe jeego bi arba'i sajadatin sujudeje nayyi wala abi dawud an abi an ubayy ibn ka'bi radiallahu taala anhu salla wo nelaɗo juuluno farakaɓe juuli 5 rakatin darɗe joyi wa sajadatayni e nder ɗe darɗe joyi fof woko sujudeje ɗiɗi wa faala fi saniya ɓe golliri e darde ɗimmere nden kadi misla dalika sifani texis wa an ibne abbas radiallahu taala anhuma qala ma habbati rew hendu wi faali gatto ha hande illa jatan nabiyu sa sallam sona nelaɗo jiccay jiccoto ala rukuba tawi ka hoore koppi maɓɓe wa qala ɓe maka allahumma jaalha rahma allah waɗu ndu hendu yurmede wala tajalha adaban wata waɗu ndu lette rawahu shafa'i o tabarani ko anndingol ɗen sikkeni wifi nelaɗo juulatano fi ɗum kono ɓe jiccoto no ɓe toro allah enen koye nder wine yeeɗum ko hendune yeeɗum no waɗinine awa ko ɗum ɗo duwa wolede sikkeningil wifi allahumma jaalha rahma wala tajalha adaban en fo meɗen hunjoɗen ɗum ɗo gollitiren ɗum ɗo wano ƴettama makko radiallahu taala anu annahu no kanko nelaɗo solla o juuli kadi fi zalzalati e dillagol leydi dimbi no yeƴƴi kadi ɗum kadi ɓe juulno 6 rakatin darɗe jeego warba sajadatin sujudeje nayyi wa qala ɓe maki hakada salatul ayati ko ni kala mandeji allah ɗin si waɗi ko ni juulirte rawahu bayhaqi wa dakara shafa'i no janti an ali ko ƴetta ali ibn abi talib radiallahu taala an mithlahu sifa o duna akhiri ko alda e wattugol sakkituru mum ɗum haray ko ni woniri julde weñu nangue musidɓe julɓe so tawi woni nangue weñi haray ko ni duwa juulirede kono noon si kenil wifi ko duwa ɗo duwa jangede allahumma jaalha rahma wala tajalha adaban haray en ɓey en torki allah subahana taala yo ɓeydu en faminde dina makko kan